Semio usuamo pujamo na ens imeña con karmatejamas tintamanam hunakam yukano ni naoma nawakur pujaji. Hoy vamos a conversar con sabio de la comunidad. Nuestro sabio es Pascual Huachuín. Él es el sabio que conoce sobre la ceremonia de la serpiente. En la cultura shuar, cuando un mordido se sana, se le realiza este acto sagrado para que no le vuelva a picar. Entonces vamos a escuchar. Amik mahme seiru mukashik zawana hui. Shik chik au matsata napimiamu ityur urukamte nahanin armia. Kurayamay siya urukamte nu nahanatmi. Mikma barta. Ay, timga amikman nasi ko andor ka tiri amik mahari. Kama ho napimyo ka napi satnya tenga tukki napi ataksha awang tuki ataksha isenyin tusar tukki usu armi yung disha tuka nampere kikinu kapu namper arantuk tuma samte tuka yung tuka ay sun napis tenga suarar hinahayon sukampunkar sukurar suabrar mashumuku mahatamte suaratin o armi usu armi Warije usu armia. suahay suwa sakunya kumbian ashan tarihya ohe usu armi kanu suwa ka usua matamrare tusanapi banyak usua marman nisha is ya pastuka itu sa nuna arantu katu saturin armi selana usuarar amikyar niyaka arum samar mate yurumrobar niya aisha urikin achikman niya aisha buikan onas achikman kulit sapira buiknak namang ke aisha akupin armi selalu aku kamu napin seret seruhuti ramaware Giramaware aminja tuki uhotile. Tora mono napi kya usakra chuka ya ko te pangki iherma puti le napi. Atora mo iherma papa kalbariyo siyurumra mo shaswa matamasa ni de watar ho te peyin de yakiwali. Ramnyanka tora war mataluna mikyamte giruman kyar matay kanyanka asha suwa nasha sanku marki napinyo aya o. Sangku umutin armi. Berai kesaran sangku maran yang ka ihamsi umin armi. Sangkun kaya napinyo isenyo ayaw marar tinenya. Ihamsi nga chikis marar tinenya. Dan namang na siya kesaya napinyo yurma kesaya napi isenyo dusluk umin armi. Dan chikis namang yamgab muna yu armi. Berai ya ka ihamsi nuna nawamon hiker mate niya kahim sibain manya kui niya karung kanan sangku numiriyo na piye ke nahanawan masasar sangku anu sa piye changera no mi chiro tisakar masara nuna nahachin arbi napimuke nahatya napimuke nahatawar amul arbi ra uswa krishai ke si uswa ko napasha uswa chicha napi muke napi amang ke uswah makan simuk amang ke uswah tapi kaya hingga kaya nas takus ni sika hingga makan si muke hingga ki kait makan si ya muka amang ke uswah tapi ya muka muke hingga kait awah kaya si hingga hana amin armi nuni turawar simrawar amikyar Nura kami unjingke unam peran hatawa tampur hai shakap hai mas ansil sebayam sinja amumu sarpun di yurum kanas yurma muras pangker hukar insa ahap binari
nakitchate. Ataque sin vestu maka esto sa sangkuna sta kitsu kumin army. Kicham kitsu pungu. Min te pido amarar min zapan ma amukar yurumabul sha punker hukar punker hapin army. Hapi pimusar nuni amu army yewu dinda. Luke. Ayo, nankas ka mo kashik anit maya hema shinyoviya yatsul Pedro Tsiri ser Pascual Hua via noar noticia asato via meturunsu yatsur amtuyo sunka ma visha bukasa noak mahe shinchip isat neyi turampe na nanjas ka yutu yuti yawa chilapi no sat nate kunama rampusat chile pashnu mura Casca Hospital Méndez Uruquier Mate Ayu Casa Ñanca Unicana Ma Se Yatu Yonchuka Iundri Yanapinu Nahata Wa Punker Awenkin Kusa Umesa Tachawenki Seyin Kusa Apie Bakani Mahat Nahate Turmash Ampurin Army Napinu Tama Kumasam de Yamei Yatsur Antonio Zunca, Pedro Tsiri, Ser Pascual Juan Mupur, Nia Quintus, Chuacar Vasca Yamet Napinio Hanati, Kenya Kunisha Pujaje. Aquí vamos a conversar un ratito con la esposa del picado, del licenciado Luis Tere, con la señora Yolanda Pasato. Cómo ella está preparando todo lo que es, ¿cómo se llama? La comida para empezar. Cuéntanos, cuñada. Ayo, bisa llama boca sawamona piña eso na pisa samte tuama nunca pues sawan tuama tenía pues tuama aro asamte llama picha mi viatura llama tuote y yo atake picha casi kakake akasi kakikan ora napisenyo kanapise ise ainya na no mairona yo de tikicha de achikra tucho no ayura ta pichinya niño chama duaje ora no nyanga nen ya insa tateña no ayuta machincha no na chama duaje no na chama ikataje ora nyanga ni yo ni chama ikataje antes una vista pura que me Muy bien, acaba de decir que ella se encarga de lo que es parte culinaria. Aquí tenemos 4 gallinas ya listos para la preparación. Un gallo maltón que nunca no ha pisado a una hembra, se separa para cocinar, para prepararle solamente alimento para el sanado y los que han sido sanados por la picadura. Los demás serán para invitados que vienen como especiales, ¿ya? Puruskam napi aman terusua. Puruskam napi mukil hingate. Kaya napi aman terusua. Kaya napi aman mukil hingate. Mana pi aman terusua. Mana pi mukil hingate. Ipek napi aman terusua. Ipek napi mukil hingate. Ligas napi aman terusua. Ligas napi mukil hingate. Nawaya napi aman terusua. Nawaya napi mukil hingate.
Este pena que aman con los suaves. Este es la pimuque y yate. Yamunga aman con los suaves. Yamunga muque y yate. Napi muke hijate. Tunggu napi aman kurusua. Tunggu napi muke hijate. Wekem napi aman kurusua. Wekem napi muke hijate. Uruskan napi aman kurusua. Uruskan napi muke hijate. En este momento, el sabio de la comunidad está haciendo el ritual de la purificación, es decir, le están pintándole en todo el cuerpo del sanado de las culebras para que nunca le vuelva a picar, para que la serpiente se muera. Si no hacen este rito, la serpiente vuelve otra vez a revivir.
Yamunga ama kuswa. Yamunga muki hijate. Estos son los primeros latidos de una estación radial. Digas napi muki hijate. Sampo makanchi ama kuswa. Sampo makanchi muki hijate. Purus kam napi ama kuswa. Purus kam napi muki hijate. Ipek napi ama kuswa. Ipek napi muki hijate. Kay napi ama kuswa. Kay napi muki hijate. Supim napi ama kuswa. Supim napi muki hijate. Terima kanchi napi ama kuswa. Suswa. Siri napi makanchi muki hijate. Secha napi ama kuswa. Secha napi muki hijate. Wankish napi ama kuswa. Wankish napi muki hijate. Purus kam napi ama kuswa. Purus kam napi muki hijate. Wanyit napi ama kuswa. Wanyib napi muki hijate. Tunchim napi ama kuswa. Nunchim napi muki hijate. Yamunga ama kuswa. Yamu napi muki hijate. Sambusa pumakanchi ama kuswa. Sampo makanchi muki hijate. Manga napi ama kuswa. Bangga napi muki hijate. Yamunga ama kuswa. Yamunga muki hijate. Iti napi ama kuswa. Yeti napi muki hijate. Secha napi muki hijate. Tiching napi ama kuswa.
titir na pimuki hijate. Siri makan siapa gusah? Siri makan si mungkin dia teh. Sik na piaman gusah. Sik na mungkin dia teh. Okay. Ya usara mukai dalam hukum kaya kaya mereka dia bahwa Aisyah nabi mukai masih kahi Aisyah mau ini saya itu sampai baik ya hukum itu sacini yuhui itu semua bahu kucing yang mau itu nak is nabi syambat kali itu jamak ayo ya mereka ho sampai yang ciri jangan nabi mukai ho sampai yang ciri mata dia aciknya sikit ukacung nakin betul tu martarum apa Asha amuk dia ke sangkul yang dia mau hangat itu oh amun kata tu masa dunia ka arun iham sijani wain masa kata itu syam sikabara kata asu nabi mu syukur macam ni masa tu umar sangkul yang dia bara dunia ka iham wain banyak oh nah hatra itu Asha wabi sudah sebagai tu nah hatra puncal maka cimuk nah hatra maka cimuk nah hatra yang muka nah hatra kan nah hatra terus kamu ai ker amuk tadi bukan saya tu kalau berkamu jangan hai amuk tadi ya sudah macam itu Pai, ahora el sabio está tomando por segunda vez la chicha de especial y va a empezar a pilar. Titia. maka cimuk nah hatra Ini tindak kata ni gue aku. Macha. En este momento están pisando toda la cabeza simulada de diferentes tipos de culebra para que ya no vuelva a picar. Saya dengan tahap.